علیکم سلام. حال شما چطور است؟ الحمدلله. خوش آمدید. خیلی ممنون. Kusura bakma, siyafet gördüm. Hoş geldiniz. Ya hanım, از این تلا اومدن بالا دیگه ماسک نمیشه داد. ایران که مستحضر هستید که دولت جدید و رئیس جمهور جدید کارشون رو شروع کردن. Bildiğimiz üzere İran'da yeni hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı iş başına geldi. از پیام‌های تبریک ارسالی از جانب جناب عالی و هدافا تشکر می‌کنیم. Sizin tebrik mesajınız ve Hüdapar'ın mesajından dolayı da teşekkür ederiz. بعد از مراسم رسمی آغاز به کار دولت که در سطح دولت‌ها بود، انشالله جلسات با دوستان هم از سر گرفته میشه در تهران. انشالله فرصتی باشه تشریف ببرید. İnşallah resmi programlardan sonra hani devletler bazı, hükümetler bazında yapılan programlardır. Artık yakından görüşmeler başlar ve inşallah Tahran'a siz de gidersiniz. İnşallah. دولت جدید ایران هم جناب آقای رئیسی و هم کابینه ایشون و به خصوص جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه توجه ویژه‌ای دارن به کار با همسایگان. İran'ın yeni hükümeti Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu ve en başında da Sayın Amir Abdullahian Dışişleri Bakanı da bölge ülkeleriyle işbirliğine çok daha önem veriyor. و غربی‌ها داده بودن با این نحوه خروج امریکا از این سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران بوده در طول 40 سال گذشته، ولی خب تفاوتش این هست که دولت‌های قبلی در کنار همسایگان یه مشغله‌های دیگه و یه اولویت‌های دیگه هم داشتن و تنها اولویت هم Başka öncelikleri de vardı ama şimdi komşularla ilişkiler daha önemli. فکر ارتقاء رابطه خودشون باشن.